Ner malaken yam ka nas dialtin kontin barwani lingwa seme ka Nuer online TV channel. Anda manduni chan kosnyag mle nong ruaisni dera ner malaken yam ka nas dial kontin barwani lingwa seme. Te kon kalari te gor liäŋ te gor no banywa yekel. Akan kono niam an wala shanka diech ka paibangwan ron kinandang rawide jandang rawide diech go rejano biarwani ti biaka dealing. Tin bana link ken yam gwasa me katin kone lat karodian. Bana right ken yam ka quick ko written content wogre wike so Sudan kam kume Dr. Riek Machar kene kume kirmiyadi chiremangai kone no to kortong wan ticketin. Chana job me link ken yam ko gor kono bana right enono. Chana right ka quick kume spela yo do badana chikrodian mat kene Kuer nshal ke General Cirilo ka bon nshal ke nas mishali National Salvation Front ken charodian mat kan kwarati ate ga jom shakulat gwase me wude shal ke me General Cirilo jom mishalar ki misharai ke jimi dia ke je ajeni chine gorno bine bonda bine mat ajeni we will struggle together with SPLIO General Cirilo said. Ajene kon ba ka chonkel ke Dr. Riek Machar ba ka chonkel ke kume SPLIO akani shikarien badak do badana mat karudien ke je alaken shikarach ke Nathaniel Oyet ala the acting chairman ka kume SPLIO mi shikarwajo jen shikaje kene Cirilo ko Cirilo Kuer National Salvation Front Charodian Chuling ala acting chairman o yena Nathaniel Ramadan and la Kuera Rode Kata Majella Quadan to Guasamok Guadak Remachar and Charodian Chuling Kel can Udishal Kame Cirilo, and will be a let kel. She conte talk Chanakanen. Ala Diniki and Charian Matini Kume Cirilo Kennedy Kume Spilayuko began Kur began a terkel. Madamo wa chairman mugwaka ke ko kana won nyanka goli ano changte kamlat ken bram oben ka benda bram din ben ka benda wana mo yerata dana tumo mandien te ka je so gor kano de ka yig jal kel komite mlat ken bukana chulat ka charkel chikan bel lat goli ko mishrano we karwar je tok baji joj den betel chap ano shirman ya ngaj bono cha kumes fela yo cha yu yen ke chikatel domi modongde kana Rodia Aleka je Shermangai Cono, Chagua Dr. Machar, no Chajon, no de Jetupki, de Cambrada, and Shermangai Corner. You know, Nika was it an A shot Dr. Machar Charger Yen Kaja, no Shikoni Najan or Shaparkol Charger Coin Alaramdan, Ella interim chairman. No more Miditin, Kakor was it and Major Corn and 2 minutes. Kenegur can bigger parkol became a coin la vice president, first vice president, Kagua Dr. Machar, Kana Machalado, Misha talk, some civil activists, Chikalado, Misha talk, I shall parkol Chajaka, Bella Ramadan, Bugua, Dr. Machar Bajagwell, one a many, a gen Duran Yam, a men you know, shall mal charge a year. Kanam wabo kurm di long bajenong bahare which ka South Sudan ko tele kurm de gwada kamrada dien shedem talk so en peace ambassador ni Stephen Parkol general kel ka bona spilayo badantamo kwajele use kirmi yadit ko be gwada kring machar bajakan jo mo chajalat shedem ngai kona longan go gorke jeno de malder de tin baram dana loge kirmi yadit ajen mukuyila nena tema ku General Cirilo kan bon dakring machar men raiken tema o yena Nathaniel and o shirurian mat ko bikan kormo bikan terkel ala military kelio ke de ni ken dial chikan kamat alo ajene kuyela nene kaye and wochate korm chitok no ka chwa de ni SPLIO sorry de ni SSPDF dial chwa jo chere wichin gunemi chukan bondang ro la base ni nying SSPDF de ni ken yadi chukan ka chu jot namo jentaya dan chode lat keje no ka jo dan chalat take right michalat Guasemen Cirilo Fonde Muguro Dongde Nyoka Kele Jenene. I would like to confirm that there were no secret talk with the government in Juba while the Temana peace talk were ongoing. The last engagement with Juba government was in Rome. We refused to join the Temana initiative because the government intention was to mislead
it was not serious and was simply political maneuver. Chalat point de wude me Michel Serilo kene ci kana logo ne join kan Taman Peace Initiative ko Taman Peace Initiative jen gwalmi mislead ne kume dakre machar ka je lo chegula real kwa wes na time ke je ko ba wete ga mal mi be che la de jen do be dana long ne jana me roi ne ke kume kirmi yadi roi ne ga je karom anana wit dar shal ke rom and when mo kan ro daling chunai mission mo ine yu palga yu kan yu logba ine gu jeno bene continue ne struggle la ko korko bene gorno bene kum bene joj and tam chika another direction chikan chunyo ko michakana chikan gu jeno jalen ke ala jen do dan dong biken kum kim yadi no biken long kam joj kana je ka ta dan choralat so right now right corner kur jatin ka western equatoria ka kur jatin ka panal no shirem ngai kona ngode all the detail banagle jekal radian but right now chana work news and radian and ande kona ling te ga jom shalat gwasame mugor de kona ling kel an jo mani ta dan shal ga jeno shi ngwanen wari shi ga jek nyam shal ka adut no adut kim yadit adut sel kim yadi shalat no jen che jek ngwani bintiyo ka jo dan shalat shi ka jek ka wa ci ka roi ka tun wana long tin content choi keneti content tere wish ka bintiu jek dia na mo no bana man gwatin ka man jek tin bana jelin gwada me ko te ka tun wana long ba at gai ka na to gor ko en wo ba nga je ka ngune chawo discuss ka no ne ke ka ngune shi kan kala do ko en wo na ka adut self kim yadi te je ko jana kuar la tok ka jana lela young women me mo cha kam kuar gwan ko jan jaram dana cha kwan la presidential envoy ka special program no lo jaram dana messenger ka gwan so bran be ke je be lat gwan no ne malel kenene so right now right kon ka kwide me ka do bran shalat do ne kan netin kon tilangwanen wori shika wo kutta dut ka kwiko bukan wo congratulate ke bukan lat loitat ka do badan en che kwerche je je do ban cha dut che kwerje ke je chikala no bikarwa je mo bikan wala de ko de adut bade loy deratet kan kwarngwen ten konen che wo tongmi wa ka kwarngwen dor dang baro tijere wika benteo kugala teka juba chala do shiko je kajen adut self kim yadit kamuk tabadana teten tuong na mo wane pan kaje ka shankaro ka pa wonga ron kin dangro jan dangro diech no shu kwan ngene to ton shu kan je an wuka dor adut ko biken wije kaje shi dor man dan la shinde nyo dana gwada dan en teten adut point wa mi shika je go shikan rajalong chiga right ka ta dan cha je kwain ka je ka chikan la loitet an bon ngene chi lojin che te dalon ko cha ga jako bi ka chup ko mukta badut kana ler kan loj ler kan adu ler kan tes loj ko cha ja kwanya la ko dong ba rwani to go dong bagala no chi kwar ngene dang baro tin konen chi gwa kwa dang baro la kwar do dang baro re wi ke bintiu wati je kan galat chiga right ka kwi dan en tinyo daga wi ke je kenen nyoch daga wich no ka gone no de adu dare dana dare ka lwaka kwi nyoch no anyok humanitarian assistant ko telekon mishamka chikaro ikeje chika ta dana dong shingna be keje chikan chulat ka chi adu ponde ya chulat no jene bakalwak no be net kon intere ke bintiu bakalwak no bakalwak humanitarian assistant kana to kokien dong de ngwa de realeka revolution winami ka bintiu so jomi misha kwen anyok gwasa me shinwar shika reaction shikana nyok mlet kana okay kani angumo ngwan je gor kuda dut ano ka waka mana ka shi manaken karen yali boke ke but gwada me right kana about the humanitarian aids ka kwina kono ya daga plot ka waka mana kan ware no ngai konte chiri la ne ke bintiu no na kan wari some reaction gwata amene je kwenia gari nuara kama sha ka bulwan kan loko wa ka muna ka shi manaken ka buga ka karen yali kayen ka ganwari kayen ka ganwari wi ka juba ka ngote kuma wa lara kuer ndana ne ka panken kuer ku nuara ku kale na ku kan la tesloaj
no ku kan du lo la te lo ka ngai ken no cha chi ma ne ken ngu mi chi ken tien jen o jin kam no kor shong lo ni dak teng ma cha jang na mal ka to wano e di ne dia la kon na kan wari ka lo jok ngu mi wi yen tien ni yo o ke kwan ka du sel pe ke mi ya di cha tien no de mal de ben okay wa de yen char bo yen de content ke ben teu ko reng ma cha de je chulun de self kem ya di de lun dan dien laro aduda right ni ke kir dakar ma chara lun instead yen tin luak chal goro bi wujbete ke stability ko de dakar ma cha de jalun ko bi malbat wana yen tin o anatin konan cha daga nyo jakal waka ko yen ko ngadle na adud self kem ya di na me reaction me shanguna ganwere no milu do nuara midodien ke kwiko e dakar ma cha luenke ka ngote ke moyen ke kanya ramadan ku dakar ma char ku jale yen ko yen ka mole yen la reje tesloaj chalat gwasmen go namo rekel me gon waro de ko rudien nyoko mo jo wo ka rudien ten mi jin gan wara mi te ka long chede ken wi dang baro te ka bentio te chare ya la ko mo ka ngane ken mi ka yene te no ga to no de we dundar te ka mal ki don wara angu me ka ro ne yen ke adut self care me yadi ke kwiko dere dakar ma char dere jalon and then de mal dere ben we continue dong adude assistant to we congratulate ni je dien ku congratulate pan but amu mi shara ke adude no ring ma chara lunya ko bi mal be bere wi ka so sudan na me wa kel ko de neitin content lan wore de ka char nyok ken na mene boar ki ngwantin content la bom wich ka ngwanen wore tin kong ter ken kor ring ma chara lunya ka ngode kami gwayen kanetin kon lan wore awiyen kamu yentina adut reng ma char jare ti jen angushi ademano reng ma chara loin kamo ngwanen wer ko ken ken ka liya ken ngwanen kon te bentiu no telemlet yena jo me reaction mi shangun agan werin kona yi gwarke social media nywa kana mandana chikana lat ke yekel gwasmeni ko ngai kon lat korodien ting wana long ti de kon kaling no de kon kangach no te ke just goro de kon kaling ka ta dan len ngaro din keje of course ngai correct kon lat korodien to dong de kon ka nywa all the time correct kon at work te ke jom gorno de nywa yekel gwasme dong de rande ro de palping kaling de mi dong de no kono de ling very important me dong de kon ling gwasmene to kon galer one of course the banali ker da ma ga yan kala kai ling yo dong ker ka ma cham ku lu mu fel kedis me yi wora me yi kaira me yi kaira tayara ma ya lo jam ki ma ya lo kum ngo ya lo me ya la ne dong ne ya la ngan ki ma lo nyo mo yu gidam ka tong ma ta so riyo mo we wo liu mo yu na ne me be ko nyen malish ko tiram ta bom ko tiram ta bam riyo mo wa wa na jam nghe ni chiang me ran ka muy bien na bara nyo tel bara nyo go dia ba ye ja me ya la le ngana go ba ye ja ngan bol lo ba ye ja ga de me ya liu ta ga de di ma bi fa la lo jalar ginan go ga da kada ma ngan chep me kwes chang na kala ko ngan ta dir sa nga dia ta dir te de ngalo ka rwai na chang ya rwai ra de Nigeria gwazda kai da ma falaka ngan ma na reje ma kon ba bu de chochia ba rin Sudan ba iya kwa ba rin tin biya ma fu mu da wai du no jatin wai ma gore ma wodi o biya ba ruwa yan gan hore ke ban ruwa jam kam sinin a wul tafi 24 sa biya ba non sabor na dung jana lo penya wang dun fenya go gwanan gwe he go lo ko ngal maram tedi yana teka ke ya liu ko ngal maram kaliyada ngana makara liu liyada de ngana go ka tong mata to banenya ngana makara liu mo wa we yana teka mo ya ro ilo sharp ngana teka go timo ba la
Thank you. An jowling en magwasame shekel mshirash ka cha jag message medit gwasame machine linga jane an go dong de bienanas kata dana cha dakre mo cha je yen ke je o ne ideal de kan yig benawt de kan te kur magwa ka kwiko de dakre mo cha de je lunde kan la let chin dong china de bwana rodien ko lo kan wenen go mi dong te kering mo cho ka sha te ke way mi de ran de la de right ke kanya de na dut no shit ke michigan ngwana dang baro de ti ki ngwan to ngwana ti ka dor dang baro to chu ku da du de ne men de kan de man de kan la no reng ma chara lo nke je roi ni ke kir roi ni ke gur but kan mishit kana me report cha no ngana kana lat gwas dan en che jik tin ke gwa dan chi jik tin chimenen yen ma gwas me tele mishi kana lat gwa dong de kula ngajen wo dong de kan demand de kan lat ka kan ke ngwan ti dit no of course me kan etimet ka jang chir mi shalen gwas me ni ko tamen loiden jata lon kamen wore ngai kan madana to kan tel gwato ne tin bu korbin bagaro bar wenamo kan gwa ma jena kan jine tel mu chine tel wang kana changa no tutuwa wantama larga jen rengma chara michi jen ramichi teteka of course rengma chara jatin ngai kone rengma char telemede je nyot jare ti jen jatin tege ko jen ganka je a international community banmam kwala gor gwasame o en kirma yadit ko che nyara ye ko en ko nwaru kan ga je she dong te mal benung angu mi che nyara che roi kaneti ka gwanan alun da rengma chara mala be a kora palka tidial tene kena kono gorke but chi me wala na je special wona na dong banaw lo na limki wa ka teje lokna blok ben bang blok de je lok chi la main issue no ala core problem kim go dana to rekten a wenendien ya ngaji yo rek to ko gwatme den ba jogo okay how are we going to tackle these issues, this problem? Mishana yagu gore kon dowe kon ngaje no reg jagwa okay de ku wojidi agenda ta dan deten but when Nuer no when we can congratulate na dude we can change ka assistant take a float chicken lani main issues and kon na kanore so na me nyu the general Nuer they have long way to go. Another thing reaction dan shali ngwazmen chokune manan Nuer lar kenen ne kan ngwan Nuer la dia nguti ngwan Nuer to ka lia ka kwi daring ma char gwa da mi te mai ka weekend ko charing ma char ja yen wo kan ko lat kan ring ma chara lo ka batte kan ngwan to ka ma wo kan la no te ka mal lat kan ka dut ena te ka long ma lat kan ka kwi ne ko nan tin da ka unity so en bintu mat ji chunaten kai to ka long ko bige ka dut let them demand the release of daring ma char so again the only way dan be mal be ben ka so jo me de nywa ya kel bana nyok wo kala radian mugor konde koran palpin mishalat gwaseme ke very important message ka be ka wooden shal ke Edmund Yakane general kel kaneti kontla civil society group netin kontin la jagor no bi malbeben rei wicha ka so Sudan te ka mishalar gwaseme mugoro de koran palpin ka liengde ko jen ramkel mbumbum ka te ka luang ne siang la jora la ja tu mete ka mishina gai be di la ta gwa ka do badan de jelinga je ka be kum so Sudan be je pressure en ode mala mo dera la be ki de mal dera ben ne te ngwan ngi ko ne tla right tan yen chicken to ki kana la baram me la mala jala de an garnen yana magwas me jen shwala Edmund Yakane aram kel kanitin kontil activists tin right ko de maldara bere wi ke South Sudan te ke jom chalat gwaseme jena kwar commercial ke community empowerment for progress organization mishal ke sepo she kum South Sudan che jam ke warning che all the political leaders che jogo no le jena mo mi je ka long jena kur shebeben sorry mal shebeben ko kur ke shebeben ka force malbe bena mishi narudien konmat tele disagreement de solve ko kur what agenti dia la ko bi narach and then ba malamo ba jen ko rach the executive director of SEPO Mr. Edmund Yakane chala do ne ajene fighting cannot build peace ajene kur chamal che de menong madong bala yerne na but right mulati ko to ko bena newton la mala janonga ajen do be nyam bena nyam ko je wo mishi wich chero da palpin Chabailen charge denounce, Chabailen charge local, Telebailen Mugorke. That is when peace will come.
jala do ne mi yos kan de ni no bana to ko yot kan mach nang na ren kam ni ken jana moni a kel me bisa Sudan be jana kan mo be jana ring ni tin content cha gore no dara wutin chito ngai konen wo ne medan me cha mal cha je tan ke 2018 peace agreement and amala mo chala do the transitional government de form de na ka queen kware ke election but right now cha mala mo cha je yara ne tin konen te kamach karamadan ndong de bel de ra kirmi yadit ka jom chalat gwase me jana ne jana shwala kirmi yadit okay janik shwala kirma yadit nu alunye dialten content rate gen no kane diatela all political leader kan nonga gwakel Mr. Yakana has now called on President Salva Kiir Mayardit to quickly bring together all political groups for a national dialogue that include everyone. He warned that refusing to talk will only lead to more army fighting, more suffering and long period of instability. And he also demand the release of Dr. Machar. Jo chalat gwas me jane chole Kiir Mayardit no de Dr. Machar de jalun kadenetin dial koni te kabon kume ne dial ki pardon dial de no gwakel ko de na roj. Ngay kone and pardon dial koni sha chakre wi ka Sudan riudian dial gor kano de Sudan dera gwa. Bariek te kan atike kire jen muku yakana kul shirentama kire no normal which tanda na tena ke terke jara wi ka Sudan jang ne dial ko bik te kamal longa mo tege Kiir Mayardit ba tikir cheje gor no der mishir no mo der jalat ajam ku len tama shone dial no mala be mala latke ko mala jana bit dial be ka long ke be ka woj ba no Kiir Mayardit we woka mi cheje gor no bi malbe ben che gor madana ngom bugwa ajan kor bitel nyentano ka kor chaje gor ko kor mi che ben la diala ka yere no ne me mi ngai kon diala so shalke wude shalke Kiir Mayardit dane enojin loin Dr. Machar no ko bi malbe ben ka call all the political party leaders and go bi amal bi ajalat kel yeneke ban mo te ci jalat na mo berik bakanong ka jawadan en chalat yakane gwasmene ngai kone longono ko real kone to te Kiir Mayardit tege tetten ka do badan de kapchon ka je enemi cha ne dial di cha ko konluñ so ne me am goro de kon link ka do badan en ci to ka je ana baro dan yo kompel ko dan pin ka another top news to kon kala radian mi bej te commercial ke opposition coalitions misha formene en coalition mo chale South Sudanese opposition movement Michel K CSS Oma jen wasika members ne kien to shop karo chicken kawuch the two group tin chawu kajen coalition mo Michel K the United Democratic Revolutionary Movement mi right ke Michel K deng nyang banang ramero de mi parmero de mi chicken nyo wo kajen coalition mo chale Union Party of South Sudan force led by Dr. Largen and on waken ka coalition te shamat gwaskel ko de kan let kel kenena this group were removed because they broke the rule and agreement wake ke kajen coalition mo ko kana wachi kana madeda na sha yat pinye ken taje yar ajene kene chine woje mishit kana mo chine goro bene let kel ke kwiko ken chamale chine yat pin taje lokke chikan ruden mo kamuda den chikan jo me chikan lat gwase me dinen ka letter mi chikan gor an warga me menen yen ma gwase me e warga mi chikan gor laken ki cha gor ramadan ante ka bona mone no chikala no mishit kana me chine lok ko kan rule kan gor so ko kuje mo chine ga chu watch ka party ke coalition movement men char bondial chara maten no kene gorga jeno medong ran che rule che break there are more amazon ba je deal watch no from now on all partner and organization are told not to work with the two expelled group chol kene dial no ke chilet no ke ne dial tin char mat ke CSSOM no ke chilet wude chol ke Major General Dixon Galwa jok che statement mission me che jalat and jene na ke charen mat kel ke bondang rotin kone chawuj United Democratic Revolution Movement kana Union Party of South Sudan force led by Dr. Largen la movement shall United Democratic Revolution Movement Ramadan la querin e denyang banang chajo mo chajalat General Dixon Galwa no dia jate kona ngi midi longo kor gwa se pai we en go bon ti shop ke
tungwan re wike South Sudan bonato charin madane dio je ka bon were mukul te ka par ndang ro de sha kulo wo jen tam ka jen coalition e sha form do bi mat kene ko ken dong de ko kore ken terkel ka kor terken ken terken ngam terken ka kum kirmi yadi de ko red mat bara na ken bon ndang ro tin payen keling kwer bun ngam chal de nyang kan kwer bun ngam chal do lar jen cha par de wa cha par ne ken cha ga wuch ka ken par nen kon ya kol mat ken ma chal ke coalition so cha jo ma cha jalat Major General Dixon Galwak Joak kenechine gorno bine let kel ke netitini cha jo mo cha jalat le redian goro de kon lingwa sem statement mi shar release kume UN and kume UN adobadan and cha turbieliken cha kam bushke cha ga kapchong da dop ate ke tung wani cha den la dio je dong mi sing ling na me de nga jenu ngum cho da lat gwase dan e chi rekche tokten are ga me toga ka Western Equatoria gwan mo cha tin kontin turbielike do kon chola no convoy dungji UN cha ka kapchong la ji United Nations mission ra wika South Sudan men chalke UNMISS chikala rona la peacekeeping force den ke de niken chaka ambush ke chaka attack Western Equatoria eneti jel kamek raj mi chala ji UNMISS kan local army group chikaro de aleka ke chigane pada drop chikan mai cordial chikan kanang. The good news is that they only take the money and so they want to take the weapon chicken chicken kama kan day many but no teramisha mo ka botke teramisha nak kan UNMISS kan ngajeno ka ngane a group dien ma mic komani ko kan chama ne ke telek tel ngadin mishanang de kolarno chitke turbielien kieteram chamoy ka bot no namo kana tuok tel mishalat ke batikala ne jenwo ne cha me ko cha kanang gwada dan jelgatin dorashal ke tambura jen gwada dan tuok rek sinano chikani chulade no wontame gurge jelongo no ne kan bondi ala kon tente dor chikana de goro de na de kan ke nak no ki de kan na nying na de kan ka na ka jo nang ka jo dan chalat ke jem ajen me mi je ke shima gwa ka kujo mo chine condemn de bondo to de gazil control ka gone no de South Sudan de tekamal mi chago to no kap ke match ji wane de kon kunala gang ka tub humanitarian aids dar angu bimal wa kula benede kane de kon shuj ba kula lwagde ji UNMISS ka right mi chana mo jikala no na me chi chong ka kujo mo kune condemn no men chalat enete to mi ji ka shima gwa Yana lujong nyoka lera dian bi kon lingwa same ka Queen Antin content sha deport re wika South Sudan ngai konete sha non ke United States raje dane sha lat ngai kone Minister of Foreign Affairs wika juba no tetegne dang badak te sha non re wika juba alane dang badak tan ramke radian jala South Sudanese ane bane dang baro kanetin kontilla tin jen win to goal tijen de tanin ke je sian sandien bon be ke woji dide mi kelo wi mondo den chakula do ne wani te konde shano ngi United States re which ka South Sudan waram kel melaram badak den melaran South Sudanese wajaram dana shalun karwada cha kam mane bane dang baro tin ko ken wa kan kalun ka jo mishalat gwas minister spokesperson apuga yuel mayen jajo la do ne kanen South Sudan be decide no mikane dang baroten kone anon ka United States me ba ko lo jok no ke be stay within the country kan kon but kan ka kamrar wa ngut kreti jen ne ka do be dana sha no ga je ngut ka manta mate kreti jen terami mo chana luin ka wa gur ga je bon wode ka moy karam mo de ka de chonga kel chit ke lawyer mo dong de ka defend mikane de mo de stay within the country ke de ka lo jok de lo United States wa ngut kan decide but ngai kon no ne diti no kanel shalan wo shide lo jok de tere wika South Sudan but in state ka bendian cha be yene ke kume dung South Sudan ko ken cha ga de lu Ramadan cha lu karwade ramkel karwade mi ken wo jente ke shemane so kan editi awa condition dien gore jen wo de jaguch kume South Sudan ka do badana dong de ka lu ga jeke de ka lo jok ngai kon no ji United States ka kor gwade payuch kala no de ken ne to wana long de ken nongre which ka South Sudan ne to mo tela jedwire cerme ci anga jene ka Donald Trump ci rade no god yeno ken chordi al bakal wini ken but what take some criminal ti cha lonko de lo wini ken log ji weekend ka
so cha ko okay mi cha ga bulo jok weekend ka okay ba nan ka third world country chit ka mi South Sudan Uganda Kenya wona ka Rwanda kan wi ko ken so kan wi to ne kan ko na cha ko le mek but ta dana non kana ga cha na non lo bang moy kana ka yo ba je moy ka yo and then bi man dana en cha la kum United States bi je kula lat so any embassy dung South Sudan to rar ke United States la ka moy ka yo ko ba ne